Mutaratara uyu wa watho uria utanyitwo gutemanio bunge-ini ni mubunge wa Mathira Rigathi Gachagua ni huritwo njeki ni munini wa mutongoria wa bururi William Ruto uria ugite hari bata kugitira mawira maria magire ni gukorwo makirutwo ni Akenya guku bururi-ini. We want to thank you and to honor you this afternoon. Mutaratara uyu wa watho wendekithitio gwikirwo mawatho maria mariteithagiriria hari kuramata mirutire ya wira ya kambuni cia kuuma mabururi ma naja iria iheagwo kandarathi guku bururi-ini na kugathikira mikana raia mabururi ma naja aria makoragwo makiingira guku bururi-ini gutwarithia na mbere biashara na mawira maria magirwo ni kurutwo ni Akenya. Tunajua tuko na deni yao na tutawalipa wakati ukifika. Lakini hata kwa benki ikiwa na pesa yako haikuji mpaka kwa mlango yako. Kazi kutoka shilingi 1 mpaka bilioni 1. Waachie sisi watu hapa mahasolas wenzako tufanye. Akinyita mbaru wendekithia riri munini wa mutongoria wa bururi ugite thirikari ni agirire kugitira raia bururi waguo na uyo ni watho wagirwo ni kunyitwo mbaru ni abunge aria angi wona watemanio bunge-ini. Hii kazi ya mpaka 1 billion shillings tunataka ifanywe na Wakenya na kazi hizo zingine, alafu hiyo ingine ya kule 70% ifanywe na watu wengine, lakini 30% ifanywe na Wakenya. Hiyo tunakubaliana, because every country protects jobs for their citizens. Ishara riri ria munini wa mutongoria wa bururi kaunti-ini ya Nyeri no riukire na ciaraniro kiondorita kurikaria guku muno ndeto-ini igi urimi wa kahua, akiuga thirikari ni uhotorete gutigira arimi ni magunika kumana na urimi uyu. Na tumeamua ya kwamba from this year tutasupport wakulima wa kahawa kwa kuwapatia mbolea ambayo tumepunguza bei. Kwa ihinda iraya arimi aya makoretwo magikaya kumana na marihi moru ma kahua kao, na uyu ni undu atongoria kaunti ino ya Nyeri matanaria marigu kuuga mbere ya Ruto. Wakulima wa kahawa area hii na area yote ya Kenya wamekuwa na shida miaka mingi, lakini kwa Mwenyezi Mungu kahawa ingali iko kwa mashamba. Guku nake akiuga nimekumurika ndeto ino na njira igwete. Tunaketi chini na county governments kupanga mambo ya soko ya kahawa, ndio tuhakikisha kwamba tunatumia kahawa kuendesha mambo ya value addition na agro processing, tuweze kusukuma mambo yetu mbele. Ruto ekwaragia hinde igongona ria kwamurwo kwa hujia pefa agicigo kia Mount Kenya, igongona riria riguthaganitio kiharo-ini gia Karatina.